Nyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma biri kuvugwa neza ko Sultan Makenga nawe ubuzima bwe buri mu kaga. M23 ikomeje kugabwaho ibitero mu bice bigiye bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho amakuru akomeje gukwirakwira hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mbuga nkoranyambaga n'andi hantu hatandukanye, avuga neza ko ubuzima bwa Sultan Makenga nawe buri mu kaga. Abandi bakarenza bakagira bati nawe yarapfuye, abandi nabo b'abanyapolitiki bakavuga neza ko n'ubundi aba bagabo bo muri 23 ngo bapfuye kera, ngo ahubwo banze kubitangaza. Ese nibyo koko Sultan Makenga yaba yitabye Imana? Mureke kuri uyu munsi tugaruka kuri byinshi kubigendanye n'ibiri kuvuga kuri uyu mugabo. Ese nibyo koko Sultan Makenga yitabye Imana? Niba yitabye Imana yaba yapfuye gute, byagenze gute? Ese koko nayo yagabweho igitero? Ninde watangaje aya makuru? Uko bari kuvuga neza ko ari amakuru yatangajwe na 23 ubwayo. Ninde watangaje aya makuru? Sibyo gusa rero uwitwa Colonel Bahati mwakojeje agati munozi, aho yavugaga neza ko abakomeje kwitwararika ndetse n'abakomeje gushigikira FDLR, ngo FDLR ngarabagambanye kandi ari abantu badakomeza kuba bakomeza kubana n'abantu mu bikorwa bitandukanye. Colonel Bahati wo muri M23 avuze ko FDLR n'ubundi bakoze amaraso, ko naho bagenda baba bari kugaragaraho amaraso akiri muri ayo ngayo. Abandi bagabo bakomeye cyane bo muri M23 no barengeje andi magambo, mu gihe abari muri FDLR bavuze amagambo agira ati namwe muri nkura amaraso nkatwe. Ubwo ngubwo birumvikana ko ibyo turi gukora namwe ari byo mukora, niyo mujye mureka gukomeza kwirirwa muri ko tuvuga. Iyi rero ntago ariyo nkuru ituzinduye, nayo turaza kuyigarukaho mu kanya gatoya. Ubwo reka tumaze twibande kuri iyi nkuru iri kuvuga ko Sultan Makenga ashobora kuba nawe ubuzima bwe buri mu kaga. Mukozi wakanda subscribe, turacyari kuri Aki Empire TV, aho tuzajya tubana kuri byinshi bigiye bitandukanye, cyangwa AK Empire TV. Ubwo rero niba bwa mbere tugerana n'uva dakanze subscribe, nkomeze gushimira buri muntu wese akanze subscribe ku muyoboro wacu wa YouTube, kuri TikTok ndetse n'andi hantu hagiye hatandukanye. Babwire ni muri abantu b'ingira akamaro mu buzima bwacu. Hanyuma rero ni inkuru zikomeje gukwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, bagira bati Sultan Makenga ubuzima bwe buri mu kaga. Abandi bakandike bagira bati Lip Sultan Makenga ati rwose Imana ikwakire mu bayo. Gusa iyi nkuru nubwo abantu benshi bakomeje kuyandikaho ni inkuru y'igihuha. Sultan Makenga aracyari muzima, ni numwe mu bantu ahubwo bari kuyobora operation zitandukanye zo kujya kwigarura utundi duce dutandukanye two mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sultan Makenga kandi ngo n'umuntu ushobora kuba ari gutuma uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kumeza kugira imbaraga zidasanzwe. Ibi akaba ari ibintu bikomeje kuvugwa n'abantu benshi kandi batandukanye, bakagira bati ibya Sultan Makenga nabyo nta wabigarukaho, ni ibintu bidasanzwe kandi ni ibintu bikomeye cyane. Iyi nkuru rero akaba ari zimwe mu nkuru bari kuvuga ko ari ikinyoma. Intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irakomeje. Kuri uyu munsi nibwo M23 yagiye kwigarura utundi duce dutandukanye turi mu gace ka Masisi. Abangaba bakanavuga neza ko kandi atari muri Masisi gusa, bazajya no mu tundi duce dutandukanye two mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze bakigarurira tuno duce. Ni ibintu byakomeje kwibazwaho n'abantu benshi, ubwo bagiraga bati ese nibyo koko ibiri kura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ni ipeso kigaragaza neza ko igihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Angola, igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda n'igihugu cya Tanzania, Kenya n'ibindi bihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba byamaze kwinjira muri intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese ubundi koko nize nkuru cyangwa nize nyungu ibihugu by'ibihangange bikomeye byo ku mugabane wa Afurika bikura muri intambara yo kura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Nyuma y'iyi nkuru yo kubika Lieutenant Colonel Makenga cyangwa Sultan Makenga, benshi bakomeje kugira bati ese nibyo koko ibi bari kuvuga ntago ari byo? Ese M23 cyangwa leta ya Kongo yungukiraye mu kubika cyangwa mu kuvuga amakuru y'ibinyoma? No kugira ngo akomeze batwereke ko urugamba rushyushye kandi urugamba rukomeye cyane, mu gihe ngo ku rugamba nta kintu kizima kiba kiriho. Ni zimwe mu nkuru zikomeje kubabaza abantu benshi, ni zimwe mu nkuru kandi zikomeje gutuma abantu benshi bakomeza kwibaza ni gute mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hazagaruka amahoro. Ese ni gute kino gihugu kimaze imyaka irenga 30 yose kirisanze mu ntambara? Ni gute noneho abaturage bazabana bumvikana bagatuza nkuko byagiye bigenda mu bindi bihugu bitandukanye byo hirya no hino ku isi? Abangaba bakavuga neza ko iki kintu ngari ikintu kitoroshye,
ari n'ikintu kandi kwiyumvisha ngo biba bigoye ngo bitewe n'uko ngo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ikintu bisa nkaho kitazigira gishoboka. Benshi bakomeje kugira bati niba wifuza kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagusaba imbaraga z'umurengera, byagusaba gukora cyane, byagusaba kandi gukora n'ibyo utigeze ukora, kuko Kongo y'ubwayo ntishaka amahoro, ahubwo Kongo irashaka gukomeza guhangana n'ibindi bihugu by'ibihangange biri hirya no hino ku isi hatandukanye. Kongo kandi ngo yo ikomeje guhabwa inkunga n'ibihugu nk'Ubufaransa, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'ibihangange bikomeye biri hirya no hino ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze y'umugabane wa Afurika wose muri rusange. Ni mu gihe kandi perezida w'igihugu cya Kongo ari we Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje kwereka M23 ko uko byagenda ko ariko kose n'ubundi azigarurira utundi duce baherereyemo. N'amagambo akomeje kuvugwa n'uyu mugabo, ni n'amagambo kandi ari kugaragaza neza ko ibikomeje kuba muri Kongo ari ibintu bidasanzwe. Bimwe mu bitero bya kirimbuzi bikomeje kwigarurirwa na bimwe mu bice bigiye bitandukanye, abaturage kandi bakomeje kuhatakariza ubuzima. Abandi bakomeje kuvuga ko ibiri kubera muri Kongo ari urugero rwiza rugaragaza neza ko Kongo ishobora kwigiye kuyisanga mu kaga mu myaka iri imbere. Ni mu gihe M23 nayo ikomeje kuvuga ati twiteguye noneho kurwana uru rugamba, twiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo uru rugamba rurangire, twiteguye kugaragaza mu bikorwa bitandukanye turi abantu kandi bazagaragaza neza ko ibyo abantu batekereza ari ibintu bitazigera bikunda. Ngayo nguko rero nuko nguko bimeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 yiteguye kwihorera, abakomeje gukwirakwiza inkuru ivuga neza ko Makenga yapfuye. Ntabwo Makenga yapfuye, ahubwo Makenga aracyari muzima. Uwitabye Imana ni Colonel Wiringoma. Nuko nguko bimeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi Imana ikomeze kubana namwe. Mukomeze kandi no gukurikira umuyoboro wacu wa YouTube, mukomeze kandi subscribe kugira tutana no mu ndiganiro bitandukanye. Kandi nkomeze gushimira rimwe wese wakanze subscribe, tugiye kujya kwinjira mu gihe cyo gutanga ibyegeranyo bya politiki ndetse na diplomasi. Ese uri kwifuza ko twazatangirira ku cyo gihugu n'icyo gihugu ushaka kutuza gusobanura amateka yabo, amayeri y'abanyapolitiki bayoboye icyo gihugu? Ese koko uzi neza ko politiki ari umukino aho yukinnye nabo ushobora gutsindwa? Ibyo tuzabigaruka mu cyegeranyo tuzabategurira ku munsi w'ejo. Stay safe, be blessed, we love you so much kandi Imana ikomeze kubarinda.